Ya recibidos orden el mando policía local desde gobierno local para impone con el mandato para este venidero observación del Semana Santa. Asigun kun Police Superintendent Luisito Magnaye, ya dali orden el alcalde Beng Climaco para manrirut con el mga bihikulo na kamino aliparte na pasunangka para naabong-abong, mientras el mga bihikulo entra na parke el man exit para naluyahan. Un orden pa amo estrictamente enforsa que bawal as entra mga tomada de pataranta o vino, mga armas o kutsilyo imabagpaks tambien. Meron na tayong tinanggap na resolutions coming from the city government na one resolutions, the traffic rerouting, particularly dito sa area ng Santa Maria sa may Pasunangka. Itong kasama yung Freedom Park hanggang sa Abong-Abong. At another resolution is pertaining to the bringing of deadly weapons, knives, mga pointed objects, and backpacks. Puwera pa este con el otro mga lugar onde taman penitensya el mga deboto katoliko como na lumayang iparte kuruan. Por eso ya ase pa sa orden el Zamboanga City Police Office para ase apreta el seguridad el otro mga pulis sa estasyon na entero pueblo. Lahat ng ating mga police stations I already directed them to prepare yung kanilang mga security plans pertaining to this implementations ng OPLAN na Semana Santa natin. At naka-ready rin. Sinasugun siyempre sila mga checkpoint el pone na mga lugar para asigura que no hay mga violador o ase entre mga las cosas kontrabando como eksplosiba na lugar. Tiyan también asigun sila operasyon kontra el mga traffic violators para hindi pwede entra estos mga manada violasyon motor i behikulo na abong-abong. Tiyan también asigun mga police assistance desk el pone sila na lugar para ayuda especialmente con el mga senior citizens. Abiso también di ila, como este tiempo del El Niño, debe rebabaon agua para hindi man dehydrate, legar ora. Prinsipya asigun sila po ni mga barikada el PNP esta semana alina abong-abong. Albert Luna, Dateline, Zamboanga.